Ćao svima, u ovom tutorialu ću vam pokazati kako da skinete i instalirate Photoshop CS6. Prvo uđite u vaš web pretraživač i ukucajte piratebay.se. I ukucamo Adobe Photoshop CS6 i kliknemo na ovo C da bi izabrali najbolji torrent i skinemo ovo ovdje prvu verziju, prvi torrent ovaj. Ovdje piše koje specifikacije morate da imate: 1 GB RAM, grafička 256 MB i rezolucija 1024 x 768 je najmanja. Skinete na ovdje Get this torrent i kada skinete dobit ćete ovakav fajl. Uključimo ga, idemo RAM i sada izaberemo gdje ćemo da ga ekstraktujemo. Znači idete na Browse ovdje i izaberete gdje ćete da ekstraktujete. Kliknemo sad Extract. Sada ću da stopiramo, ovo će možda trajati jedno minut, dva i manje, a ostalo je još malo. Evo ga, ekstraktovalo se. Sada otvorimo folder. Ovdje imate installing instructions, ali pošto sam sada ja tu da vam objasnim, ne morate da čitate. Idemo u software i idemo na ovaj ovdje program setup. Sada se installer initializuje. Evo ga, sada idemo, ne idemo ovdje na install, kliknemo na try i idemo odmah na accept. Sada morate da imate Adobe ID, idemo sign in. I sada ako nemate Adobe ID, kliknete na ovo da bi napravili. A ako imate, ukucajte ovdje email i šifru. Sada sačekamo i sada izaberete gdje ćete da instalirate Photoshop. Ovdje ću ja. Ok, idemo install. I pošto će ovo sada trajati malo duže, sada ću da stopiram, pa kada se